ndabakumbuye mu izina rya Yesu. Amen. Amadeni agomba gushimira Imana. Ku munsi wa kane hari ibitangaza nabonye cyane kuko kandi hari biteze. Cyane umunyeshure nari mfite ikibazo cy'amafaranga ndavuga ati Imana none jewe umuntu yahora ko ndamwandikira amasubizo bizogenda gute. Niho namwandikira ko umunsi wa kane nari muhira ntagiye no ku ishure mbona aranyishuye we ukeneye amafaranga ryari je ndamubati nyine amafaranga mu kwezi kwa 12 nta kibazo kizokemuka. Je ndabishimiye Imana cyane kubera icyo gihe nta n'ifungwa nari mfise ikibazo cy'amafaranga cyarashu yari yameranye ndavuga ati Imana ibigerageza gute ariko Imana yarakoze igitangaza mbona nyandikiye igihe nitora amafaranga nta Yesu shimwe. Ukomera amashi umwami Yesu kuri kiratanga amafaranga kandi turiko turayasengera Imana irushirize kuyarungika mu izina rya Yesu. Tunashimwe. Amen. Yemagaze ngandi kushima kubw'umunyu kwa gatatu nagiye numva umwana ruguru bantelefone ngo yapfuye kandi mu kwezi kweze yari yabaye uko nyina ahubwo ndagusabye mushumba mwiza uzwadusengera ibyo yongana ntikaruke. Rero naciye kugana narungitse uwo munyu ndavuga ati nibamuha uwo munyu zanumva ngo bahamagaye abandi bamusengera bamaze kubona uwo munyu ngo baciye bagenda ngo ibyo ntibigirwamana. Chavuga ati nta kundi kandi namwege n'abandikiye message nizeye ko mwayibonye. Rero nagiye numva bukeye bantelefone ati yakize kandi aba bantu bamaze kugenda Imana nihereje nshobora. Ariko se ubunya abo bantu ni bawuja kumbe batibigirwa amazi bazikora abantu bafise ingorane nanja na zimwe bajya batariyemwo umunyu none uwo munyu ubigirwa amana kandi babijya nibikigama Imana ibafashe. Yesu nashimwe. Mpagaze hano nshimira abantu basengeye gukora mu mitego ya Satani ariko abakozi Imana bahano bakamba hafi. Imana ibahezagire yongere bahe ukugororoka maze baronke iherezo ryiza. Amen. Yesu agomba. Hanyuma nagira mvuga ibintu by'umunyu nari maze imyaka 5 ngwaye ibimeme hanyuma burya Imana yaduhaye farumasi muhira muyikomera amashi. Amen. Komera amashi Imana yatanze imiti n'amafarumasi menshi muhira. Hanyuma rero ntanashira mu mazi ndoga bya bimeme sinasuye kubibona. Wa muntu ibimeme imyaka 5 wari waraguze imiti biranga usiko Imana yatanze umuti yaduhaye farumasi. Nagira mvuge mu ntango ziriyinga na telefone y'imigi. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hagurutse nshima Imana nanje ku cyiza yagiriye biciye mu munyu twahawe nanje nari mbaye ku kuguru turacimba cyane ndakandisha kurya pasiteri yabitubwiye none mpagurutse nshima Imana kuko yangiriye neza nakize. Amen. Nane shima umunyu no muti kabisa. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana byabaye kuwa mbere byitse mu gatondo ko manje ku mirimo ya misi yose aho ngenda afise umwana mutoya avuka amasaha hama uyo mwana ndi hanze tansi ko ngenda nyene mbarampamagaye rimwe tunamubwira ati ukuze mwana nagira gusohoka ndinjira mu nzu ninjiye mu nzu ndakora ku mwana asanga ariko atukuboko n'ukuguru ndatera umwana nca hanze hanyuma nigeze ndabibwira hanze hari abantu kubera hanze hariyo resitora tunavuga uyu mwana ariko usanga atariye ejo nca ndagurinya ndamuha umwana uko namuhiga ariko yatera agenda nca ndafata umwana nca ndamushyira ku mugongo ndamuja ku mugongo nca ndabifuna pasiteri cyo n'ukuri umwana ararembye ndamwibwira ahomba pasiteri acambwira ati wowe mushire kubikanda uyu mwana ndagusengera namaze kumugeza mu nzu gitanda pasiteri ariko arasenga yashiramo vamo nyinshi mwana ku masamba tukoko n'ukuguru aho sinari bamubwiye na papa wiwe nca ndamutelefona ndamubwira kwe randembanye kandi sinzi ibindi bimufashe pasiteri amaze kumbwira uko nyene ati shira kwiganda musengere acara umwana mbwira ati kwe umwana ntakirapfamo umwana akora arandembye kandi sinzi ibintu byamufashe umwana mwese akumagenda uko atukoko n'ukuguru pasiteri acambwira ati mu minota
kuri egirize genda gusanga hari kuwa mbere mu gatondo n'amasaha yose cyane ku mwana je ndamuzana ngaha ndamurindira pazacambira ati kuri bihangana imodoka yampaye ariko ubindire mama kurindira aragapaza aramusengera amusengera umwana nyine mbona yaratanguye kuva yayaje atirandika no kubasengera aramusengera ntabwo hiye umwana kumana ntege nke ndajana kuroga na umuntu byaciye bigenda gute rero umwana yarakize n'ukuri waramuhaye akonyo naramuhaye inyuma y'amasengero umwana yarakize ubu n'imitende no kuwa gatanu dukomere amashyi umwami wacu Yesu Kristo